Dragi svojoj dragoj lasti, o ljubavi govori. Nikad nećeš, moja draga, saznat koliko te volim. Kad bi rekla da ti srušim kupe ove džamije, vallahi. Ja sam Čaksić Melbudin zvani iz Prešova. Živim ovdje 5 punih godina, 6. godina je. Oženjen bio, 2 djece. Razveden sam, žena me ostavila iz tih razloga što teška situacija ovdje. Ne možeš ostati, ne možeš živjeti. Teška situacija skroz. Nemaš, jednostavno gledam, čekam kad će ko umrijeti, da idem iskopati raku, da s hođom oprima, mejta, da bi zaradio sebi dinar. I da ti bude žao, nekad se moraš poradovati. I tako da sam, ne, šta ja znam. Bolestan, šećer, bolim 3 pune godine, 4. godina je već isto. Teško doživjeti. Jeste, za mlađu populaciju ovdje, za omladinu koja je ovdje ovako od 20 godina do 30 je teška situacija za živjeti. Ni primanja imaš kakvi, ni imaš plate, ni penzije, ni ganjao nešto ovo preko tuđe njege federacije, nisam mogao ništa izganjati, ne može se, eto i tako. Tri 123 člana koji plaćaju članarinu 30 maraka godišnje za jedno domaćinstvo. Kad se sve sabere statistički, znači 323 člana džemata, po 30 maraka 9690 maraka. Od toga lični dohodak imama, glavnog imama, znači i imama koji obavlja dužnost u džamiji je 700 maraka. Puta 12 mjeseci to je 8400. Porez na dohodak 339 maraka mjesečno puta 12 mjeseci, to je 4068 maraka, što ukupno iznosi 12.468 maraka. Znači 9.000 imamo, znači od džemata, a njegov sam on košta preko 12.000. Ostatak šta? Treba održavati džamiju, struja, voda, telefon i sve drugo. To je zvančni akt koji je proslijeđen prema rijasetu. I nastoji se na tome da baš se pridobije što veći broj džematlija, da se uključi kroz te članarine, kroz da se malo oživi naš mežlis, jer stvarno 700 maraka za jednog efektiju koji obavlja dužnost, znači i klanja i uči vjeroučitelje i mektepsku nastavu održava i radi administrativne poslove glavnog imama, da ima 700 maraka platu, mislim da je to minimalno što se tiče toga da nije. A plus drugi obaveze i troškove. Znači struja, voda, telefon. Onda u planu imamo i memorialni centar koji radimo dole, do koji smo došli. Jedan dio je urađen, nešto od pomoći Vlade i Federacije Bosne i Hercegovine. Znači najneophodnije sada da se zaštiti od daljeg propadanja, neophodna je stolarija i da se uradi izolacija da ne propada dalje. Zatim ovdje naš prostor oko džamije treba uraditi ogradu, još uvijek smo otvoreni. Znači i tu bi trebala određena sredstva. Mora se uključiti naša dijaspora vlastenička da pomogne da naš medžlis dobije pravi izgled. I memorialni centar, znači imamo urađeno i u Zaklopači, tamo je skoro završeno, a u Vlasenici nije, znači potrebna su znatna sredstva da se dovrši memorialni centar koji je započet na Rakiti, groblju, to znaju naši Vlaseničani gdje je. I evo ta ograda sad za sad. To su nam prioriteti u narednom periodu. Činjenica jeste da su iz Čikaga, naši Vlasničani iz Čikaga i možda i koji nisu Vlasničani, ali su pomogli. Znači mi čak imamo i sliku njihovu koju ste možda snimili, znači to su donatori Čikaga, gdje fino piše donatori Harija džamije iz Čikaga
Znači i ovom prilikom ja lično u svoje ime i u ime Medžlisa Vlasenica ću im odati priznanje i zahvalnost zato što su uradili. Znači bilo bi lijepo kogod dođe u Vlasenicu da dođe da vidi da nisu ta sredstva bačena uzalud, nego da je stvarno urađeno. Kogod dođe divi se našoj džamiji, hariji, kako izgleda i unutrašnjosti i znači samo još malo je koliko nam treba. To je to. Znači razlika da se završi, da dobije onaj stvarni izgled je potrebno još. S obzirom da nije Efendija tu, ja ću se zahvaliti u njegovo ime i u ime djece koji pohađa mektepsku nastavu ovdje kod nas. Nedavno nam je vlada federacije donirala kancelarijski materijal, odnosno opremila učionicu mektepske nastave na koju smo ponosni. Znači naša djeca sad mektepsku nastavu pohađaju u stvarno savremenoj učionici gdje imaju računari, tabla, televizor, video. I znači stvarno djeca mektepsku nastavu mogu da pohađaju u onom pravom smislu riječi. Znači imaju grijanje u vrijeme, znači subotom imaju 2 sata, mektepske nastave imaju grijanje, nije im hladno, čisto, uredno. Ovo ćemo također kad bude Efendija dijelio djeci naglašće da je to donacija iz Čikaga od Vlasničana koji žive i koji su proslijedili. I eto ja ću u ime glavnog imama da se zahvalim donatorima koji su ovo proslijedili. Srušio ga na glavu sahibije. Sultan care Sulejmane, nemoj mene kazniti, jer ašikov govor samo draga može shvatiti. Kad bi rekla da ti srušim kupe ove džamije, vallahi bi srušio ga na glavu sahibije. Vallahi bi srušio ga na glavu sahibije. Evo mi smo došli da posjetimo neke porodice ovdje u Vlasenici. Ovo je jedna skromna donacija Vlasačana koji se nalaze u Čikagu. Vi znali da je Petros predsjednik udruženja i eto on je nama dao da mi izaberemo koga smo mi htjeli i kom je potrebno, nije koga, mada je potrebno svima. Evo vi, vaš muž, da se nešto za Bajram. Ma bez igdišta, nas dvoje ovdje, nema on, nema tenzije, nečije ništa. Bio je ulogo tu, ja nema aparata, skupi su, nemamo zašto da koristimo, gledali smo, ne možemo. Djeca mi ne radi, vrata se Švedske, nijedno ne radi, nemamo pomoć nikakve, ovo nam baš dobro došlo. Hvala vam puno i onom ko se sjetio, a i vama svima. Pa ko ima aparat za njeg je dobro, ko nema, živimo, eto tako. Ne dira nas niko, fino nam je ovdje, s komšijama smo dobri, nema nikakvih problema. Nekako nešto tamo ono, to da snanamo. Evo vam ovdje pa kupite nešto što hoćete. Kafe, šećera, ulja, šta hoćete. Hvala vam, da vam je sretna. Bog vam pomogu. Živjeli, sretan put vam. Ste vidjeli kako je napaka? Dobro, ja, eto, nekle. Evo,
Ake si krpe otkuhavala, a? Selam alej. Alejkum selam. Jesi skuhala cipču? Jesi pitu? Evo, čitav je rodila. Čitavo što reknu, ovo Bajram ide pa približaje pa sve bere otkuhajem. Kako se što radi? Hvala, zdrava živa. Nije ja, nego ti kaži onim koji su ti dali. Hvala, zdravi živi bile. Zdravi živi bile puno godina. Evo, što radite? Hvala vam, eto vidi, neka se, eto, ovo perem, čistim, otkuhajem, hvala vam. Bog da zdravlja ko Bog da. Otkuhavala se, evo, cijelo jutro moram i ove šolice, moram sve. Veris Alkadić je predsjednik tog udruženja, on je poslao, pa eto, između ostalog i vi ste pripali tome da kupite kafe, šećera, cigara i tako. Jedna skromna hedija gdje možete... Što sam glasao za njega, nisam. Ima i 150 protiv, hvala im, čuvu, kako. Ja, čuješ? Da ti kažem, meni nisu ovo dobro. Alkadić ima jedno udruženje u Čikagu i on je malo skupio hedija. Hvala vama što ste se pobrinuli i hvala svima koji su to učinili. Hvala dragom Allahu i nemam šta da kažem, znate? Nema nikakva primanja, a ovdje nemaš ni za raditi, pravo da ti kažem, onako braski. Ovdje nemaš gdje za... I nezgod. Moram, da mi nije njega opet. Pomogne mu svaka doba, pomogne mu ovaj čovjek. Da nije njega, ja se moram na njega osloniti, ali to ne vidi narod drugi, ali meni su pomogli i hvala im visoko. Ne mogu se im nikad zahvaliti. Kad trebam doktoru, moram otići. I volim da poselam sve, sav narod koji je to učinio i poslao nama. Hvala im najljepša. Ovdje nalazimo, evo gdje ako Bog da će biti urađen memorijalni kompleks. Bilo bi dobro da ljudi koji su u inostranstvu da pokrenu jednu akciju kako bi uradili da to bude opomena, da se nikad ne desi da bude obilježeno mjesto zločina, mjesto genocida, jer u Vlasancu se desio prvi genocid, najveća stradanje žena i djece se desio u samoj opštini Vlasanca. A prvi logor koji je u istočnoj Bosni, to je bio logor Sušica. Nažalost, jako mali broj je ljudi odgovaralo za to što je uradilo, jer oni koji trebaju da pričaju ili ne smiju, ili neće, ili nema. Međutim, bilo bi dobro da se pomogne da se to uradi, da se obilježi i na kraju ne samo radi nas koji smo živi, koji smo to doživjeli, nego radi naših potomaka, kako sutra naša praunučad će znati da se ipak ovdje živjeli i Hasan, Mujo i Suljo i da su jednog dana nestali, a to je kad je izvršena agresija na Bosnu i Hercegovinu i kad je počelo prvo klanje ubijanje, prvo od komšija, a onda od susjedne države Srbije. Danas došli ovdje, donijeli smo neke hedije pred Ramazan, udruženje Vlasančana i ja ću da vam uručim. Hvala i onome koji je poslao. Ja, kad se sjećam i vama koji ste došli tamo. Mislim da trebaju da se sjete i vaske, da vas ne zaborave, da je ovdje težak život i tako dalje. Eto, vidite sami. Jedi to što vas obiđe, nekad Kibo i ovi, drugi vas skoro niko i ne obilazi. Ja, eto, koliko sam od 2002. sam se vratio, niti radim, niti imam penzije, ništa. Pa zato smo i dali svima onima koji nemaju penzije. Eto, mi smo malo ovako razmišljali, ko nema ni penzije, ko nema, a ti se vala boriš pravo, eto. Ima jedno vlasančko udruženje u Čikagu, oni su pripremili neke hedije, pa smo evo redom dijelili. Gospodin je odabrao i vas, da vam je potrebno. Da budete zdravi, živi, svima koji je poslao. Eto, da budemo zdravi, živi, hvala svima narodu.
Koji se brine za ovo. Ko je skupio i ko se sjetio i ko je došao, ja. Koji se sjetio vaš narod, Vlasančan. Neka je, hvala im. Ostavi. Ovo je god, hvala im. Znači ona je bankar. Jo. Nisam bome, znao se ko pantole nosi. Razumi, dođi vamo o Ašiće, kaži deršta nam. Vlasančani koji žive u Čikagu zajedno sa Berzom. Izvolite. Hvala vam lijepo. Zahvala se njima. Hvala svi oni koji su me sjetili se, da mi pošalju, ne znam što da kažem, najljepša hvala, to je tu. Wallahi bih srušio ga na glavu sahibi.